Kirang ilakai kriket nega distrik di Boy, kilalit benishim bentah hakelumpung Aisnam A, kabla penlong Dagri Boy District Cricket Association. Kilaong basidrop kasnam kalak ban pelajim yanur yanu. Bat kilaong bakumta kalong kebadan kami ki baikin long kiba kloy ban ai sobhai la kasnam, kenang ban ai kejing mentoy, yiki baduk kibarang li bat kibadan kam kerki kasnam. Ya kini ke program Aisnam A, kabreiru ke program kabar jongka Riboy District Cricket Association. Hadian ke program Aisnam A keberada penlong hagajing rake ya ke Meglaya dia. Lasaki bamentaka kenti palat shpongut kirang elakai cricket naga distrik Riboy kelami syakmat banaj Aisnam A rengkat bat kinong kit kam jongka Cricket Association balalam kemat doba Regional Karkamni beri presiden. Kibala ay kesnam ha ke blood bank jongka nongpo civil hospital. Nagaliang kikatu kaningut kirang ilakai kriket kebalawan shim bentah kaning program Aisnam A kilepen pawi kejing kemen banyo kum kene kalat ban aiso bhaya la kasnam naga bentah kejing mentoy bat kejing kerkui kipat ba kibadan kam kerki kasnam kam tam hakapor kabakidon kam ba hakapor bakrit pak sumar. Nagaliang kini kisamla ilakai kriket kilakot la wer lem kiwei pat ki para samla bakin wan chakmat ban aiso bhaya la kasnam joki de kabawan chakane ke blood bank kenang bakin yo ban harap lem yaitu kibri kibadan kam shisha ya kasnam. Kani kadai kawat kebaar bangi donate blood hang ni kabala organize na RBDCA but kabaningkong kawat baningkong kila donate au banai Januari arpoi tarik ka sngi Meghalaya dia te yakatu la organize lembaga MCA te ngina kaliang RBDCA ngilawan ban donate hang ni te but ka minsa don biang ka jing donate blood haki banai banwan akum ta terdat. But aku akan encourage ki nak semua jangi ba kinuan ban ai senam hang ni. Ani hanono ka blood bank eru namar ba kalong healthy nam ta kamet jangi. De kanyara pru eki way. So we are happy to give blood since it's a very good work, social work, and at the same time I think blood donation is very good in social. Give blood, save life.